بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا نها جانا ام دچین میوانداریا ام حاضری خود کرد. میوانداریا دور بین بلیتا اتوبوس یا خود آتی رد سینن. ام والزا خو حاضر کن، ام پری خو حاضر کن وسایله. ام چقاب من رو داره ام پیلانی ویچت کن. جانا جی میوان متن ام جانا گوری امکان خو حرمت کید. یا جانا هنگ انسان ایرو امکان جبیه تلفن دکن دبین مساعد بی اما ایرو بشینی بیرون به میوانته یا خود اما سه بیرون به میوانته ام جانا دبین سر چعبارا و جانا جیجی ام بین ناخد ولا من مساعدن یا خود ام نلمالن نی امان دعوت ناکم دنیجا ده رو دنی ورن ام لی گوری حاضری خود دکن ام بین کرم کلور. پکی مثلا بجن کیلو حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام واي هاتيه مملكتي مه ولايتهم قزام قندمك أملين وهاتيه ودري هكي شكام دسه ودين سر وجداني خو جدلو جان شكام بفكرن كيجمة أمي جسارات بكن أمي هرن في شاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام أمي بسريت دوايكن بيبقرن أمي بيجي يا رسول الله إيشا ميواني مني از آنم ادب چه؟ اون تب تخوازن ام تب تخوازن اما بالا من مساعدة نه مساعدة جي میوانداری حضرت رسول الله کم حضرت رسول الله کم میوانه نها هناك انسان قباك تلفوني متكن دبين اميورن ام رادبن مالا خود دوست کن یا خود بين تا قليما متن انا فلان کس بيوره بچه بيجه یا قرآن قلتقی تنه وانا ویسر چرونن فنجان منظم نه ای خوشکن امهر مالا میوانه فنجانا بینن وسایره کی جانم چنتینی جی yani مالا میوانا لازماتی کنه ام چنتینه yani ام تبه می بخوازه که حضرت رسول الله علیه الصلاة والسلام و میوانه ما شکم دقیقه بفکرین چما مگو ام بفکرین شما عجبا چما که مگو امی و کیش مبتع سرات بکرم بسره دوا حتی رسول الله بکنم میبین مالی میوانه خریب تی من که خطا دوست کن تشبه نای اما حتی رسول الله وره مالی که پورس کره مبینه را که بیالوجی کریه و بیالی برباد کریه و اوی حتی رسول الله مر بچه امی جرا بجن چه حتی رسول الله علیه السلام مره که چی مقیزا مبینه را سرچاوه مقیاجا مبینه را پوری که چه چکلی چه کریه وا کریه اوی حتی رسول الله مر بچه امی جرا بجن چه o pırtış dediğini mesela hani. Bir hani ben faize bankaya krediye bankaya krediye ve Hazreti Resulullah acaba mi bin malı neyin malı? Ve arabe mi kriye mi kredi kriye az faize bankaydım acaba Hazreti Resulullah araba sual bikim nekim yani. Germe az Hazreti Resulullah klima bek ama wala ceyrana mı kaçağa acaba ve Hazreti Resulullah beçi. Ya xud zivistane azivi jibnak oda germe ceyran kaçağa ve Hazreti Resulullah beçi. Kur'an المجناكه قزام المجناكه كاس مالهم ده قرآن ناخوينه قرآن وده دالخان يا أما منزل معنا قل هو الله تشيه بحث رسول الله مربي تشيه أما جرى بجن تشيه ياخد دبوز الله بيه مدى شو شي عراقي هنا شو شي بيرا هنا يعني و كاغذي ليستك هنا هم بيجن تاخمي اوكي هنا وسائل يعني أما كي جاني وشيرين كي جاني ونشيرين لما كم يقول كيجمع أمي جسرات بكن أمي هرم بسري دبحات رسول الله بكن أمي بيجي يا رسول الله إيش أمي فانا مني herkes tuhaze tereddütsüz çehebe ve çeke tereddütsüz yani
وی توتکیش سرجه بکه وی شامیش سرجه بکه اجام ده وی گامشش سرجه بکه وی پس تبجی بکه قربان رسول الله از امین اما ام المج ناکن ام روژی ناگرن ام کاته نادن ام چونه حجی هاتن ام ریجی خوا کری ام نزان ام جبو چونه حجی ام نزان ما بیر ریجی بو چه بردایه و محل رسول الله بکن میوانه خو بلکه آن هنگ شاید بین فیات چه پیشه به هیچ خبر ده هیچ مسئله منه از آنم ادویم چیانی از باش زمان که ادویم چیانی معنوی olarak حال رسول الله ایراد مالا مده معنوی olarak سر ملی معتی خوراقی بنا یاست کن و محشر دا ام يحبي حساب بيت neyse حتى رسول الله ناي نتي ميفانداريا من ما برقم مالم دغنق بلا ولا به و نتي باجار مك امن پیشه دعوت رسول الله ام بجن رسول الله في ميوانه من ام مالا خو خطا خو چاو دوس ناي ناي اما امي هرن نعم چنجي کی ميوانداريا ام حاضريا خود کن وی مالک ام جرا دچن اجامدم نکوری امکانه خو ام جرا هدیه دبن ایشی ما ميوانداريا ما ایشی دنیای به وی متخه ایش کنه متخه ایش خزا متخه ایش ایشی مچه که اجامدم هدیه مزن جرا دبن یا خود ام رشوت جرا دبن انك جد بن پکی اما جهاز رسول الله علیه الصلاه والسلام را چه هدیه ببن ما چه حاضر که کم حتی رسول الله را ببن احتیاجی حضرت رسول الله علیه الصلاه والسلام به متنه اما احتیاجه ما وجه غد معاشره ده به بشفاعت حضرت رسول الله اما الوان گناه خو بنه روان گناه مکرید دفتر ده عسکرینه ما بتشرويش حتى رسول الله ربجن يا رسول الله شفاعت بك ها حضرت رسول الله هات بو ميوانه ما حاول چاهك ام بو ميوانه بيانه جبو خو يعني ام مش كيف اقر حقيقة انا منك بفكر يعني ام بفكرن لسر فيات تاني از امينم كي امي قاف كي دقاوش بارا بابش جهنك كي تشتا امي قاوش بارا بابشن باغلبي اجمل ما السر خد بيجم اول اسعد رسول الله جسرتناك مزبين مالا يعني والحمد لله ام المجا خوش تكين قرآن خوش تخوينن زارك جو والله المجا وتكين قرآن خوش تخوين وسائره مسألة تانية ونينا يعني كيجا حجي وي جسرات بكي وهرا بيشاعة رسول الله اغلبية دي بجمش قالك اشتغل نابجم يعني كيجا شيخ ويكار بهره كيجا ملت وكيلي باش وقن ويكار بهره بيشاعة رسول الله يعني بيشا بميوانه من اجا ام عينكي بنرن ماش عينكي فهم نكر ام ناسنما خو درخن جيبكا خو ناسنما خو اوا بنرن كا امر ما بيه چقاس كيجا تاريخ ماتنا الدنياي امر ميرو چقاسه امر تا چقاسه ايو چقاسه ايو يا چقاسه ام شخرا فدي بكن جيكي دا قبك مر توبه كي بكه توبه نسوع به ان شاء الله تعالى اجيوي نبدا خاطري وتوبه ومعفو بكه بشرطك وبشتي وتوبه ام قناع نكن قناع مازال نظن ام نكن يعني بلكي هناك انسان في خبر دارم قدري بكن بجن فيها قوتشي وبلكي هناك جي بجن خدا پرتشکی خوشگو هر کس در بست فکر خدا یعنی از زنم مگوچه از باشی زن که مگوچه ایجا خدا جو راضی به
خدای تعالی ایشی ولی بینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جان و برکت تک مال و خدای تعالی الآخرت و تک جنت للجنة يجي وتك الجنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام